Sigalau. Apa kadang pedus kau deh? Angok sirkoang Kiai Agung. Idiang barekan Gusti saya go galar didiang tuh Dani, nak moda kosinya kerengkeng sih. Tiang. Terus dalam. Wah, saya waktu angop di tiang ngadonang Dani Gusti Patiri sepemenal Dani kayak mungkin. Antian ngon begitu. Wah, dan ngidaan tiang ora kemapu kada dia bisa angop. Apa ya tuh medangian muangkan? adi bisa gitu. Adi bisa angop. Oh, Si ngerti. Sakit nat sih. Dia ngerti kan korain. Pani cing orang angop, pani cing orang bengok, pasti ada dasar nih. apa dasar nih? Wenten dasar kenten. Kuwi bawa don di tiang Gusti Pati. Guling ninjau? Ring busano. Gelunga. Gelung kan? Apa? Gelung, gelungan, gelung. Gelunga. Wet nian busana. Sayu akti. Apa ya tukang luwir dia? Apa tendo? Si ngerti awak. Dengil. Oh, sini diurin. Apa ya tukang luwir dia? Mebado, mesaput. Misi basang kedut-kedut. Mebado. Sayu akti. Apa ya tukang badong sirang kalian pati? Adi ngelengkap apa pertanyaan? Awak kan si merayan bisa. Dunane suka-suka. Adi kedut-kedut. Di sana pabrik lemuk ini. Yang kini untuk pati seneng kita noleh nuan temu nih. Maro pengaya kapal tangkil terus tes. Hei, Angop di tiang. dewasa apa sih gaya raman Cina? Dewasa ayu nih kau Gusti Pati. Nawang sih dewasa ayu. Ya dewasa itu naik remaja. Ayu memen awak. Saat memen awak naik remaja awak gae. Masih kayak blura yo. Apa tuh? Kuning masih kayak blura. Ada nuning. Kayaknya masih kayak blura. Ciloli. Ampura Gusti Pati. Jaro atur cimalo. Nggih. Benak ulian domen citangkil ke karang kepatian. Sila Yukti. Apa sih lo?
sayu akti kita maksud. Silo yu. Dia tak gede ya wah. Siwa ladri. Apa sayu akti Gusti Pate. Ben malu. Yen kene si terus matur bendang ke pragat penci celon arange. Nge ampura. Apa nge? Dan Apa dan? oh, kau nyangap beli awak. Bungge siang ba. Kakak belah-belah udah dangkil. Dok. Ini dia. Dia cai gelen-gelen. Ini titik yang sampun sayang. Apa jenenge? Siang ya. Dok. Durung muang barang antik itu. Barangan. Barang yang diarsok perjani lagu lemone. Silo Yukti. Ampura Gusti Pate. Dengeng aji. Lah, Titik anu. beli. Sampun. Dok. Ini. Beli. Ini sampun pakai. Belum. Sudah dioren tu ya. Aduh kan sudah dioren ya. Boleh. Boleh. Delek tekang. Ini sampun. Delong. Nge, Apa nge? sampun. Apa sampun? Sampun. Nge, sampun. Yang memadukan jawaban. Bro, bauan sirang ra. Karyano patihnya nandane. Pate nawa duaro. Oh, Yendo dua kecil. nawang marubusa orangnya. Sangkala ni nawang kita kone nawa. Busa dicatetan sing adu delong. Sing adu. Aduh cuman sakit rasanya sakit. Nah, ada. Nge. Domben man mendu lawan lemon. Ini saya akhir tu. Jalur satu aja baru wibawa perempuan pun cerah karyano patih. Nengil masih sing ngerti. Yes. Budi cuma saut cikal beleh masih. Lar. Yang tu. Wibawa apa ya tu metangian mangkat. Nabi sane mawenan metu ikang prabawa metu ikang ajanan sirera kriana pati. Mabuatan surut-surut ngancanu pun sersang yang aji Saraswati. Nenten surut tidak turunas pasuwe cari desang yang aji Saraswati ni ke sane mawenan metu ikang prabawa. Coba bu sekolahan bisa jawaban. Kau yo lar, dua cai no. Kau yo. Riwus ngancanu lingan pun sersang yang aji Saraswati. Nge, patut. Motangian wak bajro ya tu kampung astuti direla. Oh, ada Wajro baru bangun. Adi Basro. Bisa metangnya Wajro kone. Aduh, yang gini udah usah beragam-beragam. Awak usah uli negara ngelewatin Wajro. Bangun! Apa boleh sih bajro? Ngelewatin Wajro, breng-beng. Merek ini. Bangun. Bangun. Saya tak ada dua ngoyong itu. Ye, Galar kelawa di cendong. ye titia. Si komen tangkil mai caing lah tugas. Nge, napi ni ke Gusti Pate. Bisa si igal. Tiang. Aw, jangan orto. Bisa Sekante. kide. Dua uri lumampuak sirang rak kalian pati. Kone ikan. Dona barang si malu-malu. Terdados kami yang ngen. Bangtan siki mantan. Kami yang ngen. Oh kan lebih bagus. Si medada nanti dada. Tak salah bang nih. Nge, durus. Kulian domen si tagil berak selesai omkil bawa peleng kan peleng citu. Silo Yukti. Saya ngerti. Silo Waru. Dah. Dua uri lumampuak sirah Tuhan. Sigarau. Apa kata pedus kau tu? Angok sirah koang kiai aku. Yeay.
Dan kone tuh duri Handayani. Ya orang duri Handayani. Ya, dia. Gusti Pade. Wow, tuh duri Handayani. Tuh duri gitu artinya. Dan Yen pade ngelibat si pato di negak pete. oke. Bangnya cara pakem pegamu kan temenggung nih. Oke, dan nggih. Hampir Ngerti? ngerti. Gimana? Nggih. Lu yang gampang ya. Si Pate si penese. Coba bangun nanti bangun. Kone negak. Sing bisa bangun. Gini. Mededok itu na negak. Ketawa negak ora ya. Dan Yang. iya jeduk. Ada sing nyiri kau. Dia orang nyiri kau gogo. Ike. Kane Gusti Pade. Oh, go. Jeduk tuh cayo. Oke, dan nggih. Si mesot petik duit. Napi Durando. Durando. Nggih. Tiji. Ngerti? Aja du. Durando. Aja semua. Durando. Ye. Kone besi ke mesawat. Sing, apa je nikah Gusti Pate jangan duran. Oh. Apa je nikah jangan duran gen. Oke, enten Gusti. Belum banyak jadi tian semua dong. Siluti. Gede udah bu. Durando. Nak sing di Bali sebenarnya hidup eh. Ring dija Gusti Pade. Ngaman cilu di Jaya di Papua tuh. Siluyukti. Aja du. Durando. Aja semua. Duran Sumawa. Apa tuh Saudi namun gitu. Sing ngerti. Apa nih Saudi? Napi ikut dagingin durah man. Dok. Nih yang mau contoh dong. Pergi. Sampun. Dok. Itu. Duran semua. Ini cara Bernard Beren yo. Cara Bernard Beren yo. Nasib talaga. Bulenan. Apa jadi judul calon arang sondes ya? Serius. Main anak suwun dunia. Hei. Mana suwun? Sesuatu macam lengah. Lengkapan ah. Suwun jadi dunia. Di mana negak? Neno. Tawa milu kati negak. Jodoh ni lemah pasti lara kerian depan. Suruh. Oh, you do not in Korean. Saya ke. Saya ke. Kayu.